Buenas dan half a day. Well, tado si Kin Concepcion gunigi Kuentos Guåhan na programa under the purview de different litera di Fanachu na podcast no di Fino Chamoru. The benvenido para Anzo, the donklo na situs maasi talo para si Dr. Mike Bavok pa ni guisa kumbido bebek kwento sa dididi. Gunigi alatsa mengentusan dan si ito na podcast si tado pa na ni Fanachu podcast dan si Siñot Kin Frankis maestros di profesor di katu sa Universidad Guåhan dan si dos na otro na bisita si Carlos Laguana dan itzinunya Lilian Laguana in discuting with the sentimental journey ni man maunra todo di sumun i gerandos di man lala agi después si gerandos in undra magay gifana 4 anos na tempo gi mandandanan the beben na fan magov di zaman ko ni man stabag wi gera para tan menusa di zonyan lu stress level definite more di stress level lo itat in asusina tasangan no lo best times of my life gi umbanda ni begagi gi stage gi inet das na banda de watan uzungi manam ko da para tabi ziman man nalig di pes mahasuk ti magara do siya na tempo sa maungo ki dandan di man bonito siya zanu magos agradeci zanu magufo na sumano ginagrupo ni sumogos ti para siya za gi wider context if you will no gi Fino English adzi ipinadesi umalami sa panis sa mabomba Guåhan sa item pun sa panis man sa magin magi sa panis da manyaga gwini para 3 anos na tempo kasi hasta ki man matutati Amerikano sa sudi itano no pues magpuigera pues sige i mati tempo ni para tatutuhon din we buili na nota prestisya na tawtawi na suninya manggilan sup manata hot sa igima din we busa mabomba gi halum tano pada sa papahagatnya guna tempo budula siya tato hagatnya magani samuruta lo ipuntin sa sangang gini ay magpuigera sa matutuhon i parom biratati gi idipursi ilinala ni ay inattendin ni familia sa ni famaguon ang tegano siya po makonsigi mo na edukasyon kung biratati benvenido Amerikano sa man matutati pero na fan libre pues humanaw muna ni pero fan maajuda lo i taimano pero mabira siya tati gi estado ni di dupursi na estado ni tagi antisigera the gi struggles no gi Fino ang litera tutungo apa di struggle gi Fino Chamoru magay mara para fatapuni lo hasus tina kumu mapui gera sa matutugon so gudo na ibuli nata niya pero na from must gersaga i familia wah siya taluno atikulo susesedi giurita sa may breakaway gwi na konversasyon po di pinagpui gera komento sa dan si Robert Celestial ginigalat sa si Robert sa gizan no gizan gumigya mo na zi para tafam recognisa Guåhan na lugar ni David yu fan manai restitution if you will umaapasi po ni pinadesenya na si nuclear fallout ni umanaw magiging sa Guåhan sige mafananan ni downwinders no pero sa ano na si Robert gihiza na marso man sa 1946 na sakkan esta hulog gi 1962 na sakkan kana 20 anos na tempo timan mafatu magi otro itato sanizong zagwa gi rason niya benti Amerikano na lang naman na fan matugati no siya bisita taja tourism tagano siya longgi no keke magpuigera da makeke sagi na familia siya pumabira siya tati ihagas na toselinala antes de gera imenago sa ni inet nun sa ni todo do igunaiza dunia struggle sa timatungo na mamadadesi sa podesti nuclear fallout. Sa mafatumagi manglo giningwi.
za mafutuma gizi toxic na air ini perata hagungi halum. Sanya i toxic waste ki papa tano, sanya i toxic waste ni madagong ayo na ibin mga giza Guåhan. Pues ang ginon hasu ni sa mafanyago gising kwentan sapkan. Lokomonasi manamko na disti 1946 hasta uli 1962 Guåhan sagi man kinani bentini esti. Guåhan benti siya man kinani ni nuclear fallout is on irusuttu gi nuclear fallout mita hagung halum zi binelo. Logi después en efecta mas talo sa zi manatati siya na famaguan. Sa ingin maninazi ni concept pati cednut corazon pati diabetes dan tegano siya na klasin na cednut. Dasina benti sa pudi anzuna susedimento ni matsotogin Amerikano izon yan no experiment gi papa gi sa Marshall Islands and the atolls siya guhi. Kusina monta ata na zuna sumauna uzo gi pinadisin niya imanamko. Haso na gifina ko igera siya itaw Tomas man malongo. Siya itaw Tomas man malongo. Pero sa hulo gi 60s, sa hulo gi 70s, siya mas megay na kausan concept. Siya mas megay na kausan orto siya na klasin set noblison baba. Pues jajangin prata alok negi zi ibyo ni makeke introducing igati sa Congress niya kung magayo Guåhan para un anyo na tempo at least un anyo na tempo disti 1946 este 1962 persinya benti un miresi por un manai di salapi teganon pas debati mapapas na bio lokalan no welcome guys confianza si Robert na unggan benti mapasa na bio now tibe bio sangang kwanto na kung kantida por fan manai di manistabag wini magigiza Guåhan disti 1946 ta 1962 sampai ofak tu na tempo jadi mapos niya na or mapos na no itu ko podcast dan sti Kuentos Guåhan upatsa di debilita na fundistut tata tugi papa hafa magait ta society guna tempo pero di manampo dan hafa siya pinadisita guna tempo longin magpo gi 1962 it's an experiment papa it's a Marshall Islands na tegeno siya gisan nizong na yuzong itanota sina tasangan na anjim manina zi concept in 1962 sta hulog in 1980 or 1990 esta hulog esta pago na tempo sina mon man in affecta ni anjun na dinas kanau anjun na klasin susedimento ni tila zi maulik para masyama no gato gi zi parta zi parta taita istoran esti nuclear weapon afa izona no irisukto ni nuclear weapon ang gibasukta ta detonate. Pues sige dale ko ang gen ifina ko igera pues manalami sa muruta ni makeke ganna tatilin na niya tegwi ang tisigera dasanya ta du di man mamadesi dati matungo manginin manu mangizo siya na pinadesi ko sinya tasangan da sinya tasen atanesti na sinya ha ginan adzi fallout man mamatay siya na tao sa tatlo is na cancer rate estimagi sa Guåhan for example no por ejemplo do sinya benti ta atan no na ginan adzo afamohan na sunin mit podesti no zahu na bebe tungo ginan hamzu afamon estiko sinya mon tana silong esti sinya mon tana atutsi estidos sa semprisisu para ita tani famagonta Ripara gazeta ang ginuntaita doon atin yung obituaries. Bulala siya man obelsitu. Man mamatay. Sa pudi kansit, sa pudi ikurason, sa pudokto siya na klasinset mo. Pues siya benti tahalim giza tahalo na ito naman ay gwini estisya. Sa pudi estisya na malabida. Zati para tapuntay kanay padi kadudot gatigi haji sumobu esti na para tahasra na anjing gua diritsopta debi ditapatiki pes na fandistam zu sa ingin malofan zu na bio za sepia pausa zu na no interview dan si Robert Celestio
tataliip tay manus ti humuzongnya lo na fandiston tu kung second conception ng biay talo dong kulululu na sidus masi ni fanatun mitu mongi gini adios hasta aquí. Lo Chamoru,